Na me so say bia me no ma na amwa me. Ebi ebe ye dey. Ebi ebe ha me. Ebe hawo. Na se be mama yare. Ana se be mo ayare. Enti na wanom. Pacha. Eye dey na nyinsan ne sey. Na eye nsen duro bi gu honom ana me kofai ana me no moye. Edi aduro. Aye sensan kitinkiti bi gu wa. Ha? Ensan kitinkiti bi gu wa ana me kofai na me no moye. Aduro na ye set say. Asem Beba Dabi. Enkete. Eye di aduro. Man hwede ne die. Unya ne we. Na egu mi sister honom na me fai. Enti wo wuni madukro. Debi. Oboa. Ampa. Enya no kre, de o kan enya no kre. Wa hu say aduro egu ho. Uni madukro e na ofa no moy. But I be enti na ade fa no moy. Hwe me ne wo kasa ho. Unsem no kasa nyina me hwe wanim a. Me hwe wanim a, mani ni tumi traw pie watiko. Na wo beka. Mani ne tumi traw pie watiko. Enti dia wo kan na no kra me hu, utwa ntro me hu. Dia wo kan no enye no kre. No kre. Oboa. Ampa. Okay. Aduro gu ho. Uni madukro. Se ya wudro, se ye de uni madukro e na akofa no moye. Ba me din kan no mpalansa. Ono mparansa. Die enti na ono mparansa. Na metie me ya na mkofa no moye. Okay, enti sa aduro nketenkete no na ye hwan dia. Na ye me sister de ya na nsan kitinkiti bi gu ne mma no. Ana okoto de ma wo mo na mekofa. Egu hwan ma. Ne manketwa no. Aduro na tete sen. Kitinkete tale ewa priest so. Ewo de so. Priest. De tetare yisot ye tetete se para ne bi no. Ene tetare so. Ote dodo say. Metie miensa. Enti unom ye na ye dey. Na ye Friday nti ne Saturday Friday. Ne Saturday na me nua baako ekwo ntribo ho. Enti yakwanya na me yamia na menim se bia eye no anase bibi sa enti ahomache na emoja start to me. Mian kasama hunim ene me honhum e ka kire me se menka nkire wo se obi na toss aduro ne maawo e ma wo nomoy. I put it to you so obi na toss aduro ne maawo e ma wo nomoy na emum enye wa na ohui na wo fai usom sei Enye obi ana to emi ana mfai. ene na wuni madukro ansa na wo fa no. Like Palandia no more can wo school mu de. Sesei Sese wonyem na so fa pala blo be fa etumi senyin. enti wo fa sei Me fa 3. Asem Beba Dabi. why mo na kan wo school. Me nan fofo. Hey, Jesus you. Say near your men so am ko school at for say yan gade your man na ho. And you mo ko school am ko sua na serious. School mo, Jesus school. And ye ka say o onyem na se onom palabro e bro so a ese no. Wa wutie ye no antie sa ukoya bi. Ukoya bi a Nyankopon kun ubewu. Wa wuti a obeka se get bi na beka ye entimi sumi koye bi no wo te pala ne nomo ya ungu straight ara na osre Nyankopon be finish wo ha okay enti omo ka sa kire wo no eto wutrim e na ofa no mo yi enti para ne de na onim se de wo te free school mi nti e na e ma wanom na duro nketenkete na wo ka ne. Ende na egu honum ti mi medru ni yanim honum no na mani boss na me na me se be kura bi honum ma me ti bi no me na me no sumiti bi na me no moye O sister de koto nyinsen tugu aduru e de ma wo sanom David me ka kire wo pen se o sister ne koto nyinsen tugu aduru e de ma wo sanom usom sei dru honum kwa na o mountains no commandments nti nyon ne koto aduru de ma wo David enti unum ya na ne moje eba no e na ye den mafia kasa tuma here o krade me nana no men frem da frem nana
ma na nka no krenka me nana nom bebro de wo ho si a me mere wan kra ma hwe ya yesi na sie mu a me ye audition foforo Asem Beba Dabi me ye new audition me ba jo mo ngo tra nana hwema obolo won tra announcement mra audition free registration obey organization o dia wa anya hwampo na beye wa na beye mensuro Asem Beba Dabi me nana kasa wate kasa enti bre moja ne chance yese tu no e na ye dai Emoja ni tu mi ahomache ba 11. men kasa me mere wa ne minyi mo man aha emoja ni tu ahomache ba sai 11. aha Ekodra no panina still na da so to me. Ba me nwa na me no ho no na ehu se bi ase ana asese. Na me so man ka bibi antwe. Eba no net sei Eba nde na ye me. na yo ya usun na usuro na usuro sesei Na mfi se bi moja na tumi abro so ni mewu anase. uhun se moja na tu abro so wo ye de na uhun se moja we de tumi abro so Na ma ye ha like na me tumi nanti me nanti na mani subrim sa ti na onim so obewu pachan wo frɛ panyine bi bɔ na amane sa de amaye ni na de me na mu nso nie pacho man kan chiro bia. okay enti boy no ka kire wo se fa kan fa fra petehye nanom na wo hwɛ ye na ano ohyi wa anom no wo frɛ boy ne ka de na kire no Kwa pim sem papa ba ye si ye no frɛ me sister friend no ka kire ne se me ma se ya ade kasagu ade nim sa boy no na ka kire wo se fa petehye eni kan wo fra meboa ɛna wo ye na ano ohyi wa anom meboa wo ka de kire boy no se bi ade na aka asem nye na no ohye enti ma anye ana bibi sa ka kire me se obefre na damfo bi na wa ka ndu foforo a kire me timi nya abotere. Asem Beba Dabi okay enti wo frɛ na damfo no Ofre na damfo no na boy ne keka do na chire edua na obo ne de me ruafi obo dua kro kire me se me fa na me de nchina afla wo fa sa adua na wo de nchina fra me ko wa ni hini na me de nchina afla na wonim sa adua kro no debi ne de ne na me ruafi owura fidua ne din Papa pras no mkra wo no munim nua ne haban ne homa no kra no sabi san kwase ade we wo mo nye enti wa anya no wo san aka ade na kire boy no me pese me hunu bibi ntina me busa wo sa no wa anya no nso no wa anya apetehye ne kan no sa adua no ne nkire no wa anye meboa enti wo san aka ade na kire emos no ade chien ye na wo frɛ me ana obusa me se me kasagu bibi nim ade chien no ka obusa me se me ye na me ka chen se dabi ana wo ne se ma anya de be ye ne de ana me se me kura homachi ne moja tum na wo se ne se bi a en na bi haba ana me se de me ntumi nkire enti ne Sunday ne ba me sister honom ne Sunday na me sister so ba oba na me da ho na obusa me se still na nko na me se dabi ana mo frɛ papa ana papa say do mo nkoto pregnancy test na me test nhwade tobo Afei 102.9 FM. Oh, kabibi. O sister ba no obebusa ase still na enko obusa ase den na still na enko obusa me say pains na metin still na enko e dey pains say na o sister wo mountains enti na o sister nim say do you get na o sister nim say bibi ato memfa wani mu nkofam na o sister nim say bibi ato enti ye den na sister ba obebusa ase still a pains na enko minya ba ko na me no ho no ofre ne ka kire no sesei ofre ne ka jan se ma afia yare da ho no se na unuane nso nim yare kro because wa ma na ehu enti ye den na unuane kra frɛ o sister no ka kire ne se ma afia yare o mo unuane mane enti na unuane nso nim yare kro na nso sister no ba obebusa sister la pains ne nkoi ene me tumi che me che ne pa kro ofre ne ka kire ne di unshada nim ni pa kro ba ma me bu ye fio no ka kire me sister sade ya memenyem enti onu ni hwe miye boy na damfo no ma fa se ko fa dua bi na nkyene no okoto aduro brewo dabi boy no ne ma boy no koto aduro brewo ma wo no moye enti na nyinsan ne ba ka no kore dabi o sister ne koto aduro ne ma wo se nom nyinsan ne be ba ka no kore dabi
wokɔ hospital no doctor kan de en kyerɛ wo Oka chem se ni na ba be moja fi bi gina ma wo dem ta yeso me ko to aduro so anhwe ye be hawo ɛwɔ wawo mu pacha Hepa Plus no way J Hepa Plus ti wa mo sese wa nhwe ya dabi dabi be hawa wo pacha omo kan sa asem no de na obodi mu ye wo sai me ya mo hye me de enti na yam hye o Asem Beba Dabi. de enti na yam hye o de enti na yam hye o boy no kire say wo no da be 30 times no oba na ye 1 wine ana 2 okọ 3 ana 4 rounds jataba na so otumi ko 10 rounds Asem Beba Dabi. Tete ho na ko se champo wa breaki we are radio talk enti na ye 1 wine ana 2 oba like Sunday or ka so be ba ho no kan se me menkoto kondo oh kasa don't man kwankoto no bu sam say ye hye mu se nam so me hu bi na o se hye mu trenti hye mu tre ne de be ko tre wanam ka se da me pie no be so me nsa wa anim honam so nja me pesa de na Mr. Mbani bo wura de no mo frem se me afia ekomo de nam se ekono mo kwati adwan ni bi ni na bonye na o se ma me mfi o mo na me hwe so mela na ye dey Saturday ni say wo ko say Mafia nana that day no ko say men kai de o ko yeti ebeburu 2 Papa ote a wutie sa nsem we nyina no ho ye odai eyo ngonwa oba no na onim so oda so ye virgin e na afi de dia bani ka kire no last born o ka kire no last born no okay tobo enti Mafia ade no ba ye no waka kire boy no se nyinsan na ba boy ne kan ade ne kire o kan se men ko pene ba men nam se nka onim se nka awo ba anka anka chem o mama do se men ko ya kula ne ntum oh nana strategy Krobea a strategy ko pemba brebe hwane ka se kuigu hwane se hwana modro no strategy oboa eni dewu en dewu se oyesa no hu se opew no asan wo mi ho akura wie no no asan bi si akira be mi abetimako strategy strategy enti o kan sa kire no no e no ka sa asem we de kire o pacha say ye den ase men ko pene ba men efiri ho da so ne kasa men free ne bia de twa to anu ne kasa ye da be da ya call hospital e ko twa scan ne ban no free me sister and our sister kan de en kire no na Mr. Yen was say yakwa ba boy ne ka so obetua ka ni na ma me sister na Mr. Yen was say on no ba on ne won komo ti odi awamra boy no okodi school kra okodi mini eye SS ana say tertiary ni bia tertiary ono so akamidi ni bia Asem Beba Dabi. no you know mukan say and nini ho tertiary men fa dia sociology times ana ne kan okodi wa hefa and I just am papa bodin wan ka baby okwa papa wa kan ba bi okọ school na kire boy no emos no okay me friend no de say he fa na woro so wo bol am say wasi boliga na boliga tertiary ni bi ho boligo say boku ba mu ba ko nya wa mu ho na ye boy da bi wa de baba akokora ya accountant wo ho sa UGS adie o dia o to bombo sa wie
Or your accountant way. I wa university. School bay. I did JJ Quartier and UGS was saying. A honor boy, Nico. And he says, "Yes, a waba, no, a samba in China, or Bemenajo. Make a chance and penny be. O penny powerful. Dabi. Boy, nunti, o sister na can o ma boy no. Sikanti. Unim sa asemi sa oba panyine no e na kan keto awe de ma boy. Nana minim. Nti ama me ayi me ba no kra woni ma ya aka o. Woni me ya aka. Ewo ho. Me ka che se boy no. Ono na se bi akwara tene nchen. Nti boy no se ba sa de a ba bia boy no wo bia no. Onye de on kana kirem na me nkwachi no. Wasi wo nimba bia boy ne tie na boy no kra wo ko school. Boy no kra wo ko school am se sa. Wo ko school na wo nimba bia ote na wo na defend boy no. Wo na obi defend no. Ka me kra me ba kra wo na hia se wo de ntoma bo asene. Na kire ba bia boy no wo na me police for kwachiri because me se akwara be ko school makasa o ye de o me ware ana se o me twempra. Na akwara nso so teacher ba bia na me ba no me kan ya ba no I say I me ba bi wo abu akokora mo nya ba me ba no twi fa me so na me se sa na o de ko tim ba no ba kokora se adan na papa edu nkoma asema esisei se nya me amba mpura ka akora no wu me so hu no na o te se saman adan ko so wa yara ifita afon se nya grow anya asem ketwa na me ka no na me de me man ka hwe na me se okay wo de ko na mbom sisi am gya ho de ma baba ya de ma ya wi sisi akwara na ase bi wa ban kwam de mdanya me ase na me ba na me kokra akwara se ne me ko me ba no ma ba tu fie kra fro se me ba ho no so oni ho me ko na me ba na te fie ho me cha na kra wa anye so je se onim se asem no yi ni ho agim ntino onim se ne te bia wo ya sa na ja se ma ya kra me mfran ko ba bi am de me nya na me ko ba bi me de be ma no a nyi se ayo wa se me ba no ona me hia no se be ma na be duru ho wi a wo de ba bi asem no free asa se fi ba bi a ho na be ka me dem ti akura se mompa be ma no e ma me enti me ne Dr. Ben enkasa ye be wie no na monya be ma no de ama me arofo Dr. Ben a maboni din ono na oda Ebenage Herbal no na Ebenage Herbal no eye asoya onom de Hepa Plus mixture aduro ena onom ede aba onom wana de pavi ene plasmos enso aba aduro wei ena omanfo edi ho adanse aduro wei ena obiara eka ho asem nipa bibre biara owo Ghana mamu no aduro a wonom eye Hepa Plus mixture Hepa Plus mixture Hepa Plus doctor awia akwa aba ya nana ompomu nyamia dom ahoden ohopa good awia yi yase de ahia bio na yehia se yi a yenim se Hepa Plus ne de ho adanse amanfo de anya adanse wa na anu aya ni ushi ase na na kwesi champon na ne ho mfa no se na wo hote sai akra me ho den se bogiri sitai no omini mu an na asisie nyina na misuro wei se a ni nyina akọ ni nyina akọ na on se last week na me ka ababa obi a ono no me ka kire me ne kasa ono ka kire o se for no Hepa Plus what's that because we tie o tech pa sure as last week you know tie your point of friend was nana ti me what's that na dia kwatro kan ka kire doctor say ne o ma madrun baako and I'm say the odia brain ya che wiasa it next week oba beje fra bi tie wa man baako it your friend Mavis okay or ebusia krua okay or your store hot provisions okay it me Doctor Sabeka gaga no wo Tech Johnson on your friend na ono na seda no menyi ni saba de so bosume say na 9 months wo mu ni sada a oba ano ya sanwa se ha ya de o na oba your office de na asem bai ano mai on fa na seda na adom eyi Hepa Plus ba ko de ma na okoye ne o menses na ba on fa mai 3 days pepe and also ko bokura man na mo de aseda abreye abra bedwafo aseda ba be hye mo bo wa be hye ye wa be hye bo so we dey uni bi doctor uni bi
Okay, enti ya na manfo kra busa se dey ne koso dey ne wom enti e ma Hepa Plus dro de this I want this we basa no. Nana me da say Hepa Plus no de nyina ne say ye di kan de 6 years aye hwehwemu wo kwa Nkrumah suapom mu. Na abribia so ye koso aye hwehwemu se be ya anytime adanse a ebeba no ebe kese asen de edi kan ate no. Sure. Nti Hepa Plus mixture ne de abribia hwehwemu na ekom. Na obi a wanya bia no bia so di adanse se de mo kan enya asem foforo enya ade a mo bo musrem na maka ade a esi day to day na Hepa Plus obi aka ho asem no Nyankopon ahyira so nti adesua ne nimdi odi amayen a yeye mu hwehwemu no obi a no ma na akoya adanse di a odi na yede Nyankopon asese Food and Drugs Authority ehwehwe Hepa Plus mu no as far back as 2016 enom so edro we die yehwe a eni ne seso nti yema ne din bi a edemu soronko that time oti general well-being kura wonim na de ban as of 2016 na Hepa Plus kura say din general well-being nti akoye say anytime abeti Hepa Plus bia na general well-being ho asem anasa pomuden mapa ho asem ne yeka ana obi kan pomuden ho asem a ana general well-being na Hepa Plus mixture nti de yenso ya ye ebua ganafo nyina ne se ne boa ne de ya managina 10 cedis no free 2016 na wo de wa hwe sure from 2016 gina 10 cedis no abesi this year igusu a ye kasa na yenye ya adwen so se ya tum good nti se bia obi ekọ ba bia so Hepa Plus for betum ana Hepa Plus for atuma da bi enye no kure false propaganda sure Hepa Plus 10 Ghana cedis e pese Ghana ni bia nya so big nom na odi ho adanse se de obi a edi no amanfo ka obi edi but obi nso tenchen ebia anasem obisa ne se de ne ha me esem to Hepa Plus mixture no nana asem na me kanu anopa se woman bi o 62 years o se wetie program na che but ya na ohun de nti a eso kotobi ne ha na chibramo emu twetwena aba ne to ase wo de come e de heat ne light ne niam bi etriti onum nuo but ohunu hwe na de nti on to Hepa Plus nyina nse ne bo no form dodo hwe e ka wa bo no Ghana ni yes e ka na no wa bo no esen sa 10 cedis na sabio yetna ha na ye ka no eti oyeso se de ye ka ne ye hu de o tribal ko ahwe o se one bottle na ansa e na ne hawo ni nyina akoe na akọ no obetumi atoa so anom Hepa Plus ni bia na na tie Hepa Plus on twen se yare no emra ansampo no anom okay ya na me de laptop yi ne computer say example say obi obenya machine fufuru bia laptop fufuru bia no o make sure say antivirus be wo so enye se virus ache no enti na okopa antivirus na guso na emom odi guso na ama bambo soronku bi etumi abaso saa na nipadua ne Hepa Plus eyema no se onya Hepa Plus ne no mo a na aboa ema bambo soronku abani padua nim nti obi ho infections sabio nka bi ne nsuo bi ne niam bi ani se epie free na se anahemfie ho no ene ne DSC obesha se onom Hepa Plus na afi odi adanse bema bi wo ho a eniam ankoyie eye ni na biribia o jese ohunu so but Hepa Plus bo rani ni padua nim pe na afi eniam akeka siani a ama enigesem kwose the last ball yedi nkunim papa ne nyom no 65-year-old man sisi also odi nkunim medical san ko dibio good efise ni padua na ankasa atumi enya ahoden soronko na de ye kan se Christmas yi ebia opese uche obi ade a Hepa Plus na eso di ka ho se ye mo se ye hampa bi no ahyehye de wo be hyehye bia no fa Hepa Plus shem se be ya nipa ne hunu general well-being Hepa Plus ne kwa no so odwin na pomuden ho enti afia okwa akohyemu no opese odi ahoden ena echo enti Hepa Plus ne symbolic of health good se ade bia pese odi che obi no fa Hepa Plus ba akohyem 10 cedis be bia wo Ghana ha bia no bomoden so bebowura drug store pharmacy ana herbal shop mu bia wo tiem se na mo ka se wanse ne asokore mampon asem station ho no asokore mampon vitpat Hepa Plus ne bebre wo ho no to betumi anya bi bia wo bia no unua bi mpo entie yen a fa phone frɛ no se yare da so ne na anamwiem ebi mo hunu sisi ohwɛ weda no se de asi asesa na hyase efa wo Hepa Plus na enye wadru na otwe bia no nya bottle ba ko bi na emmo enwura ni padua nim eboa pa me sorry anopai na ohwe se de weda na ye no hohwan ni hwan ni na me hwie me Hepa Plus
na yes manom said the measuring cup no me dia wo manum yes. na me hepa plus no me fie me dia si me dining table so oba officer e hye me drum enti mba na me bia se manum bi wo fie a manum bi wa ha na me no eya me nom no mprensa dako yes 3 times a day sapepepe oh sapepepe difference woman so wo dia wo say measuring cup and there me am no any difference wo na 3 times daily eboapa sure ye kan say anya bi kura no na say at least anka na otwe bia nya bottle ba bi emfa nipadua ni mu a wo nipadua no se o yare se o nyare wo ho de duro so mesrew ene doctors ni nyina e kanfo last time papa bi fro say doctor de na to no so na o tight say me kan say o de fro doctor mpo bi tan say what to hepa plus na obetumi anoma na o se de me kan no makoyen commission India man so friend doctor say oni dia wayi kro obenum no so afre no hepa plus ni adura baby asabio herbals enko no etwem ho sure enti a doctor for nurse for kuku dam eduo mo nom na mo san so kanfo e de ma afoforo no mesraw eboa ne de se gana ni bia benya bia nom ti ene ya ma na gina 10 cedis bomoden se udu drug store uhu se nuo ne wo hododo no a na wa hwede na ho ofe no wo soro package no e shine na wa ko chi kakra o 10 cedis no a we na bia so akonkan dia ma me pesa me frɛw na me ne hepa plus doctor bonkomo me ye dey oba frɛ 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 and 0542 0542 77 77 85 72 na ebia no bi wati di yare no a okay. so pe hepa plus 4 malaria no ni bi pavi ene plasmos pavi ni boost immune system no at the same time a plasmos no malaria mo an ho adwuma nti within 1 hour na ho den aba obetumi akoye wadwuma bia so koye acha 3 days eduro ni besa yare no so ne ho immune system ne so asan ye strong ema so how bi kura pe so o hawa wo nipadua no beboa wo emo adi so nkunim na emum hepa plus ne de obi ahia se obenya bi anom na ebia na wo event bi say ye wedding say ye crusade say ye yi nya anwum papa wase nti hepa plus live band ho frɛ a ye beba bebo Ghana ha ba bia hepa plus live band wo de yeso nim wo kura na ahwena say de ye bo wo tech no sa pepepe na ye ba bebo e dia ma ena so ye yawada na se buabon Royal TV ye bo 8 pepepe bo modern TV na chi na hwe 8 to 9 Fridays ye 8 to 10 p.m. na wa bibi nti untumi hwe ne ne ochina no Sunday ewia 2 to 4 so ye be yi ni nyina e dia ma kai se hepa plus mixture no e ye for well being frɛ na yentumi ema nkomo bia pese oti ase ko drugstore bia ben wo se o pese o to app ne so Ebenage app o ko hepa plus pharmacy a ben wo nkwa de a be yi aba na onso watumi ne ye de dwa bronya de ne de na yegusu acheche e wo hepa plus pharmacy wo ni nyina wo app ne so this one hepa plus na cha koyen app ne so na mia hepa plus gift umia edo be kwa papa mo na bronya de no onso wakwa akwaje odie yara se entibo number di twato na tie for ne kasa number ye 0542 807 907 0542 807 907 yeah bronya de app no ye Ebenage na nti Ebenage na wo ko hepa plus gift obetumi akwaje bronya de no yara se atie for Dr. Ben ono na eda Ebenage Herbal no producers of Hepa Plus Mr. Pavi and Plasmos eduro no ewodwa so de hia ne sa obekọ ba bi eto no bia wo Ghana ha na wakope bi ato unya bi to na wujusi a ebeboa wo awiai Abapa Mall enso ewo edwa so eye online shop a wo bekọ ho se wo pese udi dwapa Abapa Mall e na obetumi edi dwapa obe download the app no ewo Google Play Store ana App Store na wo download wi a enioma ne board there da form ene ewo very flexible payment system obe order the wo pe ubetua ka the afa momo na ye deliver wa de amount ya water for 3 miles Sakasaka Park ene Pan African Bank no
ɛna ɛdi animhwɛ yɛnso yɛ number ɛyɛ 0555 557193 ofrɛ saa ahoma wei a one abapa maɔfoɔ ɛnso bɛkasa na deɛ wonte ase bia no wakyerɛ mu ɛde ama wo awiai ma menkamfo Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment nso mfama wo deɛ meka na mede akyerɛ wo ɛne sɛ sesei wɛda no ɛmfrɛma bi na mu a ano ɔhye saa mfrɛma wei no ɔno mu a ɛwɔ enompe mu haw ɔno mu a ɛwɔ sisiyadeɛ ɔno mu a sasaborɔ wɔ wɔn so no ɛma mu nompe ni mu twetwe mu sɛ wate aseɛ asɛ ɛyi na ɛkyim na ɛwɔ kasee mu no wodeɛ no hu saa sɛ ɛmu nsuo ne ɛtwe saa ne mfrɛma wei ɛyɛ wo na mesrɛ wo Dawood ointment wɔ hɔ na Dawood 360 capsules wɔ hɔ yi deɛ yɛne saa deɛ no ato nkwanta pae wae mo a mowɔ saa haw no obi anya akwanhyia onya ha wɔ ne nkasɛm sese wɔte hɔ a ne mu hwe no ɔte hɔ etumi ho no obi sasaborɔ ne nan ne tumi ho no obi ni kɔtodwe cap ne tumi kɔ yi kɔhyɛ baabi no ɔno ayɛ ne ho operation ayi asan de abɛtɔ so wo de Dawood ointment ne bi na fa srasra na nsɛn yataba na so ɛyɛ ne ya wonya Dawood ointment ne bie na ɔde srasra na so ne so no ade kyeyɛ ɛyaw ne kɔ menka wo de no menka ɔno nso nya Dawood ointment ne bie wɔde fefɛ fa hɔ ade kyeyɛ wonya ne freedom what aseɛ unya Dawood ointment a yɛsi fatwi na mmom Dawood 360 capsules ne deɛ ɛya memene na wɔ haw ne bɛkɔ ɛna ntibom baabi ɛtɔ no obi akɔ abenya bi what aseɛ woyɛ bɛrima na sɛ be o mensɛm kɔ fam a deɛ wohia yɛ Dawood ointment ne Dawood 360 capsules na frɛ doctor sɛ ya sɛ secret na yɛde nom aduro no na Krobea so wɔnkyerɛ wo doctor number no ɛyɛ 0244 88 6437 0244 88 6437 and now we are Time Herbal Center at the Time Herbal Mischaba. Now Time Herbal Mischay a ye a 3D yadia na dru sebe a 3D yadia e wo so wadum watu a wuntwinidi uni peduam nyina ya wo ya wona mo a na waye ho ya wo mogya awinti asem frema bi hu umu nyina ye ha Odofo per Time Herbal Mischana no wate aduro ne ye ebeboa wo ama ne pa akoso ni padua nim di ama wo ye wo KNG Herbal capsules ye no de support we immune system no ama ne gina yie hwe yade ba na ball ne ko na we yaba na ball ne ko ni nyina anya ade pa wo de nya KNG Herbal capsules ne bi se immune system ne ye very stronger sa yade ni nyina no awe ko ba bi eto no obi abenya bi ye number ye 0244 417 669. Your Charistic Ventures for the Zahara Mixture. Any Zahara G capsules on Swaba. Adofo a yenomian and antibum. Yadinsuo no memene topa yano. Na say yenemu yadiane how dear drew we ye Zahara Mixture. Any Zahara G capsules. So when you be na sononom. Now your bar ensure be goo. And Carboni womb. Bema no da. A hoya katua factory. A hona katue ko chiko bre mighty tiakan bema. A bon papa. Jatabanyon queen. Na no ne hawo ko fa mu bie na wotwe na sent ne da so gina ho sa sent no enam yade na eye ne sa no wo de ba manya akokoduro wontumi nka akoto Zahara Mixture na to Zahara G capsules fama ge no man no wawie ena wa ba man so de hwe oba ma ne ho hwe oba ma ne ho ensansa nko a etumi pai wa to abete taw oba ma ho nsa na apai krachi Winya Zahara Mixture ne Zahara G capsules a ojo so ayawo a wotie nsu epiepie fra kire ba bia no emapio aduro na ye o eye pa ema ho nso ye den nim sa nam yare atumi aba ma ye mre be ma de antumi anya se we die tete ho strategy atwam okono asoma nkwala am nkoto biscuit enu sei ontumi nya yi atiase untumi nyai busta Dr. Cash no opeja nsano untumi nyai but se wutumi nya abotrema ho na wunya Zahara man capsules ni bi sei na wononom na bia waye mre kra wo mpem a de ama waye mre no na ekoyi afiri ho ama ahoden aba na watumi abo adwuma yie Zahara man capsules na ye wo Hindi Herbal Mixture no de diabetes blood pressure any typhoid de dru malaria fever bedwane bra wanom Hindi Herbal Mixture baby eton no bi akwa abenya bi Charistic phone number is 0246 34
8334 0246 34 8334 ofres ahumeya ye no bekasa de wonti ase ne ye bechirim e de amaw Dr. Mafo ewie ma menchiao na memo mabaso Dr. Mafo mo bo adwuma wate yankopon hira mo pa atiefo sa wo ye oba wo ye bema na wuntumi ngo obi oho a wo ba ko mienu awoni mu atwe emabio bra Dr. Mafo ho na wo ba Dr. Mafo ho a sa problem ni nyina abekọ papa yi emfinhye aduasa ne akire nu aye sa adwuma we na ono de wode na duronya kan pe wawie ode na duronya kan pe wawie obe wafa ho afa bibia oba bi wo ho a wo a ontumi mfa ne ho mfa ne bibia nanso obi wo ho no de wo fa ne ho fa ne bibia se wo ba Dr. Mafo nchen a wo ye awo doctor oba na wo no no ontumi nante bra na papa ne mfa duro nka no doctor number 0244 411099 afe 0277 741 papa na ben doctor enra mete wonkra no ga na oba ha no no sofo na ne evangelist na wugina Roman hell ase ho na o evangelist e kanyamsam no doctor say na no no nam kurum yes na no ya no evangelist Jojo no Jojo manfo yes na no ya no obi o evangelist no obi o evangelist se na no ya no na evangelist for no mu nkosi obi anadwenye ahwe ye obi num ebe num no se pressure na ye more enti amamanfo na ma omadwem nyina ye who are you adwene ni nam hamo high se we use can nche wunya se sa 10 pesos free so adas kanasa atiase enioma bo na abeto we ya ade che obekodan bo ayde adai na me tade me gina ho an nipa na bobo na enso ye meto no enso okwaji bi o store foforo abeka ho yatum okoba ya osebra yatum na mse ya den ose me kwaji aba no me duru ho no mo no atum nti de me de na e wa ha no kra me de ma ono so asantum di aka no ti masantum na mse ni misika na enso adai na me ko nti sei de ano na so open ntama kota de open ntama ye pon ye no enkwara no we gina ho no ma na yatum ti nei no ye bronya bebe na atiefo se wo be kuruma beto ade a wo ba enkoma boa wo ho wo be kwaba ne atum enkoma na eto nte pressure no sese ekosoro dodo wo koka pe wo benyi wo mo nso ebeba be di watem o ma ebe di watem no de wo mo gi fuel free ye sam wo mo alawa onya dwuma bia anso ne yade na koto baabi pay rules ne etua ne ka chale adai adai ahokyere ne ye mo ese di ahokyere na bapa Amanfree malaria dra ye bohu dawro anytime herbal mixture time herbal mixture ye ma obi a etredie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojama hu se wo etredie malaria ibi ansa na wato adro time herbal mixture adrei enye ma oba wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upe adrei dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba koso wo Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dodo na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
amre. Future Life Smart Food beboa. Afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Saa na diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba awa ekwa gym. Mumpe high protein nubinto. Oba bia opese ne yefunu ye flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu. Encrying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase woben sofoline alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yasamba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye utek. Utie Asem Beba Dabi dwumadie no ewo efidikasie iso. Na let's get interactive on our social media. And nana ya Krobea Asante mame na wase na men kanchira o se me pe wasem too much. Because we are so professional. Your friend Nebundi bad man. Okay. I say unim adwuma no mra. Enti na wosre kwan free papa ne ho ansa na one ne ba ne kasa no. Ka ethics ne ho. Mo na mo wie school nchai. Nana ya Krobea Asante Asem Beba Dabi brof na na mo pe no. Trouble who came some days. Hey. He has a video be an security. I say, brother, told me what you want to told me and let me went. Akwani shake anything or say, bumbo clat. Please went on. I say, trouble who came some days. Bright Tajamai, and what to Sankrawi. Na odon so diaba. Problem will come in future. When you know about the end of bejeje, say no cra na enya no kre. So for Krobea, ewia mama ma ha, adum kwangoma ejawusu onie. Nana ene ya wada ene ya wonso awoda. Ma yensre osuru nhira. Na yemfa mawo ene wonso watiefo. Na chi ajataba sire nhira efa ma no mayen. Firi se wona ya wada bia ayo awoda enti ene wa ba be kan ho a. Ese ene di obebo kan nso ampa. Jeni na nakosie champo anu abrem tilapia ne de. Otiate just say COVID-19 yendi. Say kradi sa wo mekro say why no abeka ho no kradi odi asema ba. Okay, na nkoma ne eboy wo wasem bi busa papa no ana ne ba no. Yeah. Me wo nsem busa wo mienu nyina na jedin kan papa wadawro ma oba na we ti ne nchen no. Ono wo mfie sen wa wale ne mayesen. Okay. Kasegu bibi ni mami. Pase serious wo be Brawanim. 30 years. Fie duasa. Ne mayesen. Ne mayamienu. O kunu. Serious oni kunu. Okay. One be ma krope ne wo kwada mienu no. One obey oka chiri betena ye mfie seni. Fa ba afimani. Afimani no ne betena ye. Mame. Uni o sister tie no. What the bema fufuru bia ma woda. Uyi abranti a onyem we ka ho a. On fa bema fufuru bia ma na ja abranti no nko. Okay, now so bema besra wo ama wo sister wadanfo bi bema be fie ama wo sister ama ne kwan mo abetena ho ene na di nkomo. Ana wo de bema fufuru bi so a kire ne da. Dabi. Na wo ka bibi se school mu na amanfo ka se edro wei woto onom pala etimi se nyinsen. School mu no ede nkomo na mudi e kofa asasem ne ba e wo school mu ho. Nange obinyem wo form 2. Ni ekọ baby a form 2 for no mo kan da asem no ho. Ti e ba class na girl ba ko no si girl we na wonyimi. Ana oye no si so no class obetumi ankoto pala. Na won na me kra me busa no nchirechire na o chirechire me. Na me ka so okay you. Okay. Bema no so oba ho no bedawi a oba o sister dem ho no bedawi a sika sen na no de ma. Pacho ma miska.
iti woni ne tena ya wo so awie mako be 30 ni nyina no wo ma usika da ada oba ho no ma wo ko no ma me 150 ni yesai 15 cedis. Hey, na sani ya de e boka pa o. Akura? Yeah, what the 15 na you virgin. Enti 15 cedis o de ama no o ma usika bia mu da. Pacho de. Okay. Ebra wo sister hu say woni abrante na twempana no. Wo sister ka kire wo say jai na ko school wan hwa obenyem o ka bibi kire wo. Dabi. Wo sister ka kire wo say bon ho ban o ka kire wo tusafo no. Wan kan kire me de. Obusa wo say be ma no ya wo yusu condom obusa wo. We musam. E kire wo sister hu say afedie wo ne dem ho no na berema no e ba ho no obeda no. Na afedie na bufu na bufu asase ne ojae ana say da bia na wote ana ne bufu. Ojae. Etin e de na we ma ne jae. If you for no to ne fu na ojae. Omutu ne fu sesen. Omaka kire ne say ebi mu ka kire ne sai meme so meme de mema ba dem hon ti say da obenya konyo ba abehwe no ombla okwa aduma Sunday omla fie to oba abehwe da no so oba na boy no wo ho no wa ba ya wa anka hwe Obeto boy no anka hwe debi wo sister woni be ma no omo enamfofa mu no se ne sitie omo ya damfo pa a wo sister nim ne fie pa me ne fie de me hye de nim sim sister nim de. Now say wo sister say boy no omu fie sika wo ho. Enti wo sister ka kire say wo ama ne sika bi. Wo na boy no so ka kire say wo sister kra mama ne bibi. Na boy no kan bi sa kire wo. Oka say de bia wo ko adwuma ma wo gini sika wo de bedidi. Why na jiska wo de bedidi? Me sister. Eji free hwan ho. Oji free boy no. Na no hu boy ne wey. Adwuma no be ma ne ye bia na. Omo so ona na bie ama na otia no. Wa bie die. Ho na mo betu niam a ekokoton. O sister na. Ho na sister kofa ne niam na no de ye ne fry no. Dabi ono mo ton fridge ni Daniel man e kan ho. Okay. Enti wo sister ka tell we say okwa adwuma da bia okwaje ne chop money e free boy ne ho. Pachan. Wo sister ba no ma obi. Pacho dabi. E kire no ebra no ne wo da na ekoso fie hofo no mo ti fie ho no mo no. E de ensem na ne bi ka kire wo. Be ma ne ba ho a e de ensem na ne bi ka kire se fie ne compound house. E de ensem na ya na ni afiofo ne bi ka kire wo. Omo ka kire me se ma me ma be ma ne ma ha bi. E kire no e de ebeye wo de na enna no abeye wo de. Etina na o ma ne banana. Boy no no na ya eba. Obeji atumu se amane a wo komu yi ene ha wa wo komu nyina no wo sister e ka ho bi ojetum. Huni sa abonebo ensre ojetum sa Pacho de yo o ko nyemo ye no ana fa be ma no school fo no na fofo obo mama ne se die menya be ma bi o obo mama ne Pacho man kan chiro bi aba ne boy ano ne ti no ka che ne sai me menyim na me makwa akoyi atu egu na my boy my sister na me na dan me ne ban su ko school no ka che madam fo na madam fo ndi ko school mo wo sister no so wo boy ohu Pacho iti wo ka kire ne boy no ma me mra ha biem ka no kore eye de ebrebe na wo sister hu se wonyam wonyim uyi gu wie ene ohu anase na wonyim no hu ye ono si mi yigu ye ni we no hu ansa no ohu Pacho eduro na wonom ye no se babia wuti fie no eduro na da kan da so ho debi wa yi dem ho no ma planning na akoto egu wa planning na akoto egu Pacho ono ne ba panyi wo fie se wo sister no 6 years oyo ba Pacho da nyamiase akura me de besia me da se owa de achia me owo asem bi busa ubebusa krache no producers no kire se ye frɛ no Amos Asante for crowd yanki enye sei na menim krachi Asante for ye nsuban ba ko e wo ye ho ne se ye pemba emma enye ma o emma ye pemma emma na de ma se me ka se ma o ontitwi emma na de mama na mom Asante for pemma na se metumi me na na ba woni me na na ba ma wudu
ye wo bi a minimo bi a wono a wodu nsia ti metumi awo bi a aduonu weto baba ako ena me nso se me paware dodo e meware num hwi ntua ha dabi samre wane de omo dosu o nanum no de official ene ye num no aha na mre wafo ne de na napoku fro omo nkonwaire what you say enti wo wododo a asante fo de nke ye pema na we de hwe ene ye ta pema asante fo ye pema mema o ba mamia o be hwa de ene oba de mbenya me ho asem aka aba akra obefia krache no hwa o vie be say odin kaka chem so 19 years ena akire wosan kan say we kan say odi kan ne de na chese foforo bi aba ena abehu akiri so wo say ya kasade ena akire obehu so wo say afia ba me sure be 21 years o hwa be 21 oh ede na now ede na ma ohu say o 21 no so 19 won so hwa ede na ade hwe ede na ma ohu say o hwa obeburu sa 19 no kasa mafia dia na hwa ohu say obeburu 19 no no 21 no uhu na dikad eden na hu ye ne tenten ne kese ana den na ma wo eba wadwen mu se o hwa 19 no oboa ana ni wei ni mudro ana se school a wokọ ba bia wadro na ade keka bo mu a ka bibi den na ma wo so hwa na yen koye ni why no oba de so oba be shine no akoti aka wani asi Asem Beba Dabi. obi de shine ayo ni we gadi drufi anka sembisi akunwa no mu a eya yere nom no ya mo nsumunya bo tre kakra na no akwa bi ntokwa aware de kura gusese ye ya ye kasa yi akwa de kodru fie no na oba lip ayibi ebo ne nsachi sei okọ ya na ne yere se wakopeba ena dani tokwa gidi ena me bam kasa ya akoma toye akire se on se abrofo nchie obi so nsa no aye osei se ge na to na no ayibi aware na gu obo to aso na afia bia no ne yen koye nim na oye ni bibia te se empanfo oye ni bibia te se empanfo nti hu se ne ye ne bro 19 na mom okay won kasa yem no se wo sister ene no ye adwuma no ye adwuma wo ba bi ahọ no ma me hwe woni ye wo sister enim no kwan be so like no oye adwuma wo afa bof na boy ni so ye adwuma wo afa bof aha sa lo tru ni Dabi ana bet no oye hotel ana Dabi na dey no mo ye fry na boy ni so ona na kofa ne me fila brochire ba na otia no okay onkasa ye mo so ohun o picture e wo wo sister phones wo ankasa kwa na onimu da na ohun da enya sa pacho Dabi ena afi obusa wo sister ena wo sister de wo number ma no pachani sa tama na oba fie no na ye anopa awia anwumre ana breben ena na oba fie awia wo sister fly no oye no awia anwumre ana sa anopa o start ni anopa be say wo free fie 6 no oba fie be say oba fie 9 to 10 anajo pachani ti o more time tina kwa ne re dodo no na guy no so na no wagya na adwuma na wo ye no ana no ye na ogusu ye ogusu ye pachani yo se wo sister aduru adwuma mu a no on so aba fie ebre da ben na oba fie cause so ku school on so see yi nti da ben no oba fie Sundays nkwa pachani na ya na mo nkwa sorry me kwa na kwa SD pachani ye boy no so ye SD ni ana Asem Beba Dabi. ono no ye dia sorry ni
One can't saw your crotty. tete hɔ SD nkwala no by nemre SD ma ya no obo SD mpanyimfo mo wadwuma ye esi nkwala ma ya no ma ba hwɛ SD fo nkwala sesei pa SD mpanyimfo mo wadwuma ye to aso mo wadwuma ye ese dia agibe bia ne wo monko Roma fo nkwala nso te sa me nyi wo mu nyina mfiri mu sa sam de SD fo de na meka okay wo mu de na aba ne ka esa won so ko Roma ebi wo ba bia ebi wo fie ebi zu wo mu sa ba so be kona Roma ni a wote sei wono so obetimi akosa nti ende aha Pentecost fo nkwala de Holy Ghost jai ampo jai ne Holy Ghost wo mu se enye wo mu nyina hwa wo de obo wo de ya akogidi na koye sa wa hwe ya ye wo gidi form no mu twam fia ho sofo chiw so akoba dwaman na se honkonkron no obafo David be yi kire na yetumi chiw twam fia ho ye busa sa so ne maba wa dodo se na ekonkwala sa anko emre wa no kopa ene wo mo ma ware no busa wo mo so dodo se na ekon ande no kre enti abra wo sisa ka kire se efie ho sika wo ho na wo ba ne wo ma wo sika no na dia na wadwen ye wo me man ka hwe man nya hwe de wa nya hwe wo sisa ka kire wo se fie wo sika wo ho ntipene so pachan obo maam no papa din kire wo da dabi ono so maam no papa wo hen baby o kind de me ref na e Ghana ha Kumasi ha ana nkran ana omo abrochiri okay Kumasi ase Asem Beba Dabi. akra abaso one krache no ne kasa di asem na krache ne ka kire o sesi a ne phone na ide sisi ya ne phone adum kra one ne kasa ya okra de nana me ne kasa ye no me di akra ya asem tu ne no se o no kre Asem Beba Dabi. na enam ababa we akra we sesu esista panini na wo hu no na wo de kwato ni sista panini nim se opo oba ne natena ena ni sane ka se o ni nua ketwa bi ho no mo de ne be ma no to no kwanu se bia ya agro ena ni nua ni sista no eka omu an ni sane ka se ni nua na o ka so de ne be ma no onie nti one ne keka ma nti ase ya adwuma ma one ne tena be bo so miensa entamansa na nyinsen ne ba ena me di nyinsen ne de ne tu na nim se o papa ne kire se one na nyem ama na duro se onfa nse nyinsen se nyinsen ne no biu ena so no o ka no kure pa na no kure na o ka ne se e ba afoforo no o ka kire akura yi se onkonkoyin se ne ye obo apetehye ne besi no akura ne ka o ka kire se onkoyin ema akura ne ka se ontumi nye se adwuma no enti ono kura no ekoba asa no obo mpaye se so ontumi nye se ade ndi o de bekwa koto ni parents anim na wofuo nim na o makwa akura ya busua ho se na ebe ya obetumi ni akura no atena site se okunu ene oyire enti wonka bi nsem o ha na o te se ni sane bona mane se akura ni nse na sei enti wo yi se o ka se onfa apetese ne ekan emfra no wonom no akura na anya no aduro na akura no kotodo no ojitu mu se sa aka unu apetese no ne ka kira akura ojitu se o so o ka no kure ojitu se o ne ka kire se wonye bet akura na anye bet de be kire se akura na ankasa akoto aduro anom ne de ono ankasa de onim ho hwe na ono no pa akura ne pa asisi akura no na do se ni school ko no ko school no tamali busa na o se technical school afi no matene foforo ba wa mo school ni enti opa akura woni na busuafo eya hoboa se ni nse na tiri kura na akura na yi agunu se ni school kura na obejaye a obejaye school na wo de ahwa akoda no se na be ya akura betumi aba be ye na ire betumi nsa friends yi hia ne ha se o sisi o tamali enti no be frɛ na wofo no de ato mu nyame adom a edwade edi anim yi yen hwe woni na wofo nim se omuso betumi abepiem wo o take fm ha is o child vibes so said ya wo kan di o vibe awura se ye open boy no pacha mempen na open no pacha dia na ne ma open no kan love story kakra kire me ase ni na ni se mi sister for so okay me say boy no go scan to for so me say mempen na me menya sika enti wo wura mu no onso do boy na na pacha dia na ma wo do no unse ya wonwum bi wo se obi bedo obi na wo de ewa hunu ebi de ya na ho ofe obi ye ni sika ebi nso ye ni nim de bado obi nso ye na topa enti wo de no de na hu ya e ma wo do no obi a wo de hwe wo de na hwe like na of atopa ni mo eni mo wa na ade ashi na ne bo kire me na de ho be ka ho aha no ye dey wo frame ya no wo kire ma de say
You want more to me for me, ABI, your mammy, your course, can I say, your mamma, dear, I'm in Tiasia. Me friend, I'm a church, much, and I know what I must say. Into your name, the pen. And no, I sound to me for. And no keke. Ah? I put you ben and what I'd do. Or catch him, says some more. Asem Beba Dabi. Maybe I'm a son next year, mean down. Strategy. Also, no catch us, oh, I did. I'll catch him some more, maybe I'm next year, mean down. No, Asem Beba Dabi. A memma, a map or baba, could not member be. Nana won't so sana now, ya na. Patch your dabby. Say a wafa boy for. Patch your dab. Cano cray. Patch your me farbo. Enti last time I'll be be a dabe. Median chim, yes, Bear say near it's in November. Into winter team a coup. Patch your dabby. Why you didn't saw better than dabe? Patch your me. Okay, as a my as a boy, then so can no. Ben or Kata and there all monitor show no YouTube live and every Nana Kwadwo Isco and or say Nana sa same way kosui sister no should be blamed. It will be BM or say friend Poma Emmanuela also wo hwe YouTube ne so Nyankopon enhyiramo. Okay, per dear obo wate e de free akwadai ne papai ene de krache ne so kan ye de kire apostle ya wato nsafre ne dwada hoyi mame ma osima nan wo ho Yo akra medase good mechia ye netiefo nyina akra asemo a ye kan ye asemo a ya papa no mehwe papa no sene anko susu sebe wono anko school na opese enka ne makwa animu no na eba ni sei no ya pa na akra se yehwe asemi yi mu a awuraba yi akwada nso ya akwada ne ho ofe pa ye kasa akwada ne ho ofa wo da achi a ono nso so wo ka ho pa ni ahofe bia wo bi ya se nyame boa na se wo to ne bo ase a obetumi anyini akọ nanim ama na ho ofe nko a beton no so ko school so wan ko school so obesua adwuma so onsua adwuma na ho ofe nko a enti no akwada no ebenya daachi eno ho na akura se si ayi de emo so wo ba na abusuafo beba enti no adesua ewo mu no na mefa na emo so beduru ha wie na de afiri ho kọ no ya toa so afiri ho akura ye nhwe tetrew eye onua no sister no ni nua ba no ama me yemu ahye me papa se akwada ketua emfie dunan eba wo ye oba no obetena wo nchen na wo di ni picture akwakire obi se picture na wo di akwakire obi na nipa no se wo pe no na wo wati mayiw no ono ne number akwada ne number e wo phone so di ama nipa no se on frɛ no nya ne lie o frɛ no na akwada ne se me di emisua me mpene a wo se pene na bibi ofie enipa beni wo nua na nka akwada yi ye nkwada bone sem na watea na wafro papa ka cha ni se betu no fo biso obetena me nchen no sei ni no oye maka ka sa akwada yi nya wu a engefiri ni sister no ni nua no na nka ku no akwada na asmo okeka nyina cha se na adwen so show 14 years ago won odo na ye kan ko ni mare ko ye fe no odo 14 years ni mo odo wonimu odo se gawe oti ase ana wa anti ase posi ebeche boy no emra ne boy ni eno de me nkọ hokra en de me nkọ ntina me say won de me de ne de ani gu ho atwen no okay me nkọ hokra e de eno odo na onim odo hwo ye busa anse de be ntina na ma ne do no we nsem okeka no to me for otufu afutu ne bi ni sen a o ka kire me say me obema afofra me ni nyai na me ne ono nko a entina o kire me homework so we no odo no so one ne beda no woko 1 cedi kurada oh man 15 baako one ne da maako be say 30 no 15 cedis a day da Krobea hey odo no akwada we na mo boka
mo boka odo akwara we nim no eni say nye ono a na adwin so onuru ho then this sister Dawroma ena de akwada yi akoduru senia aduri eni say dachi bia say awurabai senia adokutafo ka se bibia kwa akogina na moja bia kwa tai ba bia sade andie se nyame amwa na sa akwada yi enya badachi a ne sister no so obonidi be ma no de otene ba bi o se me senka be ma no na sia no se me sia adom na me ni adom akeka ene se bibi sa akọ so amini haw ene se awurai akwada yi wanyini enya be se aduonunum ene se wode ne picture akire obi ene wadi ntam on prantam amo o makọ bibi sa akọ ankan ha me se wa wunim sa akwada ketwa yese na boy no what school ma wosua na ade no na nkanyame ammoa na ababa akwada fefefe sei ne papa betie kran hallo akura adai mafia ya dai sa no untimi nka mafia ya dai kai mafia ubonse ni pakro watue sum papa untimi nka kana me what was it say hwe nanka diwe na papa ibetie nanka na mo wusu enti yanhwe ne se yeni a yedi anuanom agigi sika bebre na si o ya kan bebre si o amanfo bebre ede wo mu nua nkwada se agi sika mema ni nyina akora ye na me dimi nua ba be ma na me dimi nua be ma wo ba me nua ba keto bi wo wayi wo wie school no ba me be ma no agigi na di sa akora ni mo we da krope no wa pia na kotwim banyan ebini o wo yakora wadi ka agigi boy ni sika dia ansana odi awurai ekoma no koda keto we yo koda keto we pia na koto sa wa hawem hweye wo famu anopa nyina ifra na papa pim sa abre oni di adai osise o kai ya na famu no a komkura ne no yaw bay pensi a wote ye bra wo num aduro na na nyinsen moja ni tu no osi ya famu no kai ya na ne mu ahye na aduane kura no wontimi ni di abaya sorry fa wano bra bibi ne ho na bie wano kasa den yaw na wo famu no net say kire me kasa den Asem Beba Dabi eya na ma ho meti emoja na eba no aha bon so am ho mi ayensi so mi ntumi ntiri me mu ntumi ntino dabi na wa ya asenso ya ode na ma ya asenso ya me ya na wo ba nso ya ode na no so ya me ya na no so ya na nya ti sa se wa akra fansa som tutwene sana ne ayeye me de na wo ye de ma anya shi odo nsabo boss se kusa ba cho ya bi oba de fasi o de ofamu eno oba ha kopem no miensa na odidi enne sa na me kye ne tena ase na me se de on bi oden me ni di nkomo no waka we ya kire mi o me cancel no a me ni di nkomo no eno wo ka se aduane na wonnie no se wo kai ya ofamu no a aduane nya na kono aduane wote ho kra na wo kai ya na ne mu ahye no wa men hwe de ofamu ni nyina so gyina ni nuane so o ni nyina gyina ni nuane so na afa mi wie no akra enuru a ye di gugu basa e wo demo no abusuafo yenhwe ni yi ni nyina nso san ye ni nua kro na yenhwe ni yi wo mo de ne de asi oba no kra de menyini akra me de o kan magie adi menyini adura ye di gugu basa na yenhwe ni yi fi se nkwada wo mo ofi a enye we nko enye we kura won de so na ni afi ene onim de ne wo pede aye enkwada nketewa wo ofi adura bi obenya bia no otimi fa ohun ni sa wanom bi no onso wanom ahoden a akwada ni kuta nya bi na wo kuta nti onum abetima ni bi nti yemfa wenya asua de se yemfa duro engugu dem basa anya sa ebetima de awu akwara me da ase menso da ase ene mia menua ke adu of ke adu gas oven ozina na ya Krobea Asante ene oye live yetiew ewo Ghana Christian International High School adanse askwafo a teacher fo ewo school mu anana omu filu papa na Asem Beba Dabi English no ena menso mpese menso metry eye case will come later Asem Beba Dabi brofo okay and now we a special birthday greetings from a dad to his daughter. Also to my dearest daughter Rema of Canada.
I wish you the happiest birthday because you are a special person. A person who is so close to my heart. You know it. You know what you mean to me. You know it. And you know it from the start. I wish you well in your birthday. Wish you have the most memorable day today as you celebrate your day today. Stay blessed each and every day. I call you a beautiful princess. Rema, Daddy loves you. This is from a dad, a caring one indeed, Jataba, to her daughter. Afei, o dia mame nka ni twi nipa nete. O ti twi. O younger brother Evans Ejesi Kapa of Utek FM, Nyansapo and Jabrim fame. O say happy birthday enkomao Owura Richmond Bonzie Amisa. Oye adwuma ewo DVLA Spinters Accra. Na osaye social secretary Emma Data Link University SLC. Ene unua no se osre Awurade Nyankopon ni nhira ene na hoden se enkan. Afei mosomfo akonoba onso wo uteke femfia ha. Osi akra na dia wansre nhira amana nkam sunsum ene akonoba misre nhira se enkan sunsum enkan kra baabi awo bia. Wate agbevefo enhira ni bi nso nkam nso kra wate. Amen. Mo bo adwuma wo afi amanfo enam nsa so a onu mu anya yaresa no edoso na bura dwen so ne ntiase so eya na ni pa ebusa munro ya mudi abadwa so yi amanfo anu mu anya wonchefa mimi sei da bia agbeve fever no de me ka ho asempa de kira adasa se wonu mu nya bia onu mu ntononom aduro no amenom ye ma fifiri free me na me ko share shawase na me bonsu onwunu be 30 minutes me wie ya me to ho no me sene nanka me da sore me ho dendende afi me mere wani nyina ni age Nyankopon nhira mwate ene ye ni mu ahia mo ne pa ene maso ye ne ho asem mo yibi akra we ma fa kunya iso na me date for asese majibriti na me san share for nyina nkran se yade bia ekoso mo redim no e Agbeve Herbal Hospital ene se de ni kire Agbeve Herbal Hospital se ne de bia msika no faka eko adjuso foka ekọ adjuso me pa cho se kwamo junction ye ne kwamo hemfie no ne di nhwani mu sa wo adjuso so akire nso wa se ye dwabe na fidwa ase nkọ konongo a me pa cho wa faka ebekuma ase unya try adjuso pepe pa ka kire mate na ase driver ni se obesi kwamo junction nsa ni fa so eho na Agbeve Herbal Hospital ya bebo esesen ye wo adakoja chihene asase so na so wo ba obesi kwamo junction me pa cho wa bomodi ase yade bia ha obia no wo de wani be kire Agbeve Herbal Hospital na wa ba na ya boa na wo ye tu yade ase nyina de bia mkase ye adwuma de bia de bia ye adwuma timi shawa wo ba ye doctors ye nurses ye bia wo ha ye bo adwuma timi shawa ya de bia ha obia no bomodian se obetu na mo de bia mkase se wo ya de nas won to ho anamo a me ba chewa unhu quantum of wo ya de no unhu otuwa ne akase da asumesi da ya wanye de wan sori me pa chewa entena se emasa de emeto bomodian se wo de woni be kire Agbeve Herbal Hospital me pa chewa ende me ne tifo ba be twetwe nkomo afa Agbeve ye ndupa no yawo Agbeve tonic ho Agbeve fever mona cream mona soap na Agbeve bam me pa chewa bomodian say obekọ heba shop bia chemical shop bia ne pharmaceutical shop bia na waba na wakope bia to na bibia koso kama amount Agbeve tonic no se de bia msika no Agbeve tonic no e ya duro bia mesro onom ama umugya na ewo mu no etimi anane kama pa obi o ha o trans check crack bia na ade friend say ananse a kire na ne sa 83 ne na 83 me pacho a pe Agbeve tonic ni bi ye de eto na mboa na enye sa problem won nyina ye de infro na nya ofa hodi me pacho obi a o ye adwuma kakra bia na nakoma na ebo ne pre me pacho wa unya ade friend say Agbeve tonic ni bi to a ebe boa o ye papa me nua mba no so de se de bia msika no me pacho a mo bra yo no eye mugya timi shawa say eye mugya dia na obi hia ade friend say Agbeve tonic no na wanu numbi na ama osebio onsebuo no aye freely me pa chewa obi o ha obu ne nsa na ne nsa buo na ebobon twan sa me pa chewa e problem kese pa de
bi am ka se yade bia ni ho a beba wede ni mu a embo nkaye pa chewa se yade beba wede ne beba nkaye dia na ye se wo pe reference agbefe tonic ni bi to na enna ne sa de ni nyina afiri on kama na bibia ko so totin ma obi ho bu ne nsa na scent ewo mo bu ho so na bu ne nsa na ne de na yese tum ade ye de 1 week ye na se ye de 7 days ye no ba che obi ho bu ne nsa 1 2 3 days na nyina ne twa be pa chewa yade kese pa na ebobo nkaye no pe reference agbefe tonic ni bi to na mbo na ma bibia ko so totin ye de ema me pa chewa me nua bi ho ko no family planning ne du bi ko no me ye no opese ofa yefunu wa ya wentime fa yefunu me pa chewa bomodi an say oba ko pe reference agbefe tonic ni bi ato na wano no ebe say family planning na akoye ni nyina ma say bi wetima fa yefunu kama pa ntime show ahye no so say agbefe herbal product na say agbefe tonic ni ato pete herbal shop bia chemical shop bia ne pharmaceutical shop bia okoho obenya bia ato oba Mr. Marine herbal yo aprade ne bricks factory ne di nhwe ne mu me pa chewa oba obenya agbefe yendu pa ne nyina bia ye den ato kama pa ntime show bomodi an say obeba na wakoto bi kama na wano me pa chewa de bia me ka say agbefe yendu na de echini ya de friend say akwadworo me pa chewa say uyo bia ontimi nu maduru a me pa chewa enkose usika me sewa edro no se oto a onum oboni nyina na bibia akoso totin ayede ama me pa chewa obi a de friend say pals koko ewo so no say koko ewo so a me pa chewa me kan fo de friend say agbefe tonic ni bia ayede ama obi ho a ko private na moja ayede ewum obi ho ko private na ochimo a na ne koko bu nyina eyiye pie obi ho ne de timi yi pie je so obi na boa na ansa na waka hye wa ma no me pa chewa ne nyina ya de kese pa entina ho ma koko nkogu ani ase ewo ferefo anim pe agbefe tonic ni bi to na no bi na mbo na tuase na bibia nko so totin ma me pa cho obi a ko private na oyi amaman nko a nya agbefe tonic ni bia ebebo oyi papa obi a nanum ato ntimi didi ye me pa cho so wo fon obi ho wo ye kese no wa sha se e fon me pa cho a reference agbefe tonic ni bi to na no me beti wonu ma wetima titi bia de kama pa ma bibia ko so totin ama ti so wa bomodi an se obetutu mika na ko herbal shop bia chemical shop bia ne pharmaceutical shop bia na wa ko pe agbefe tonic ni bia to na wano no bi na bibia ko so totin ama ye wo mona cream na mona soap so ho mona cream ni mona soap no de bronica say it works hand in hand me pa cho e yenku ne sam na mama so bi e free aso ye me pa cho ye nto ba ko nyeden enja ba ko ti so wa hye ne so am say so ko to tonic o to soap na no to cream ni bia ye den aka ho me pa cho a o di soap ni e dware no na o di cream ni ye den extra e be you ade friend say ho na mani ensansa ho nyina ye den e from bibia ko so totin ama obi o ha sabi scent ewon ho obi wa scent na ewon ho no ano odin to the sense o rad dem kra na no pie no na ne ho scent ne den ejina dem ho me pa chewa onya reference mona cream na mona soap na ebebo yi papa de bia me ka say nipa wudi na ngasa no entokro nketen bi ewo wudi ne sabi a difference fifri etimi famu ba say fifri famu ba de yes hu say e fi so bitima akwakoye den akwakohye sa tokro ni mtimi chewa ho be hia say obenya soap ni nkun wonwaso a e free aso ye friend mona cream na mona soap no udi dware no ebebo ho nyina eyi sa efini nyina yeden efri ho ama bibia koso kama obi a stretch marks obi a sebi radio no pimple dark spot me pa chewa unya mona cream na mona soap na bebo yi papa ama wani ma da ho kama pa so trimi ntimi mfu a pa chewa bomodi ansa obepe mona cream na mona soap ni bi na wodi asra trimi de obe ne sa wodi soap no ebe huru trimi roro trimi asa kwako activate hair molecules no eno na wodi cream no esfemo a pa chewa trimi no ba be se brom kama pa ntimi chewa chane so am say mona cream na mona soap no de bia no obenya bi ye den ofi me pa cho ade a mona cream ni mona soap no ye no e won so ye papa enye nku ne sam na sabio e powe de ne nti sabio o ye kokko no toso kama o ye tuntum so tuntum so ye den e toso enye nku bia na asem na bia wo de dware wi na sabio honam no we de na na se kala na etwetwa sisi da bi me pa cho wa bomodi an se obepe mona cream na mona soap ni bi encrate mi yusu penyefo so tumi ye den e yusu kama pa nti me so wa sane so am se o to a wo de dware na bibia kwaso tote na wo de asra na we de na kama pa ye agbefe ba mo so ho agbefe ba me pa cho se ade friend stress de bia me ka se stress ya de bia wa mpe ho anu puma sibra me pa cho o toa betima ye den ekun e ma obre en hye so pe agbefe ba mo ni bi enwumre boko no wonya aduane bia de awie na wonya nso bia dware wie na wote duase kama ababeda no me pa cho afa agbefe ba mo no esrasra e be bi stress ni na ye den efro kama pa ma bibia koso ma nti so a pe agbefe ba mo ni bi a difference rheumatism me pa cho sese bi o wedie no waposo ya o ya me pa cho fa agbefe ba mo ni bi tutwi e be bo ewura ho ama bibia koso kama se enwo bi ana se anwa bi ahwego na so ahwego nsa so me pa cho pe agbefe ba mo ni bi e fa stress be inflammations ni na efri ho me akotwa bi anya den emeda ho ma bi de bia no we de no atoso kama amount me so a agbefe ba mo no drivers for no me pa cho obia fa bi into the first aid box gate show obi nsa so am pana na de agbefe ba mo ni bi atwitwi kama e bo ewura dompenim e hili wa ma bi
biribi akɔso tɔte ama ntimi so a pebi to na the here dem no wo de atwitwi kama papa ntimi so a ko heba shop bia chemical shop bia ne pharmaceutical shop bia oba Mr. Marine Heba ye wa Prada ye ne breakfast ne din hwene mpacha oba ho so a agro product nyina bi ho oba ya so ye nso a ewo adakoja ache hene asase so ye kwa mo janche ne kwa mo hemfi ne din hwene mpacha oba ho so a obenye product ne bi ye number na ye di dwuma no 0246 59 52 56 0246 59 52 56 sa number we Dr. Agbeva ankasa number ntimi so a ofre na obemma wa kwankyere na adwenkyere bi ese ne fata bia na bibia ko so tote ma embre ne ntie de be say dasen nem so yesabeto aso mo yada se atiefu agbevefo na awie ye ne wono abon komo 102.9 FM Taka FM so no na ensem hodo na yede som yede mamo ewo dwumadie yi so yese ya adesua na science so ya adekere na awie ba bibiara awo a wutie yen krasi asumdwie enkan na awia kro ya nso mamena Alaska Star Enterprise for nso ase onum okumase adum Mrs. Anoche Plaza first floor oni Prudential Bank ni di animhwe na mesrew ope eposi floor designs de efe aha na abenya bi wallpapers different designs ope window blinds are efe Alaska Star Enterprise sebra na omo chemicals are yede be treat wall se beya ebeye waterproof ensuon tumi emanim frofro ngu ho me pa cha ofre yen eye 0200 281 080 and a 0248 315 258 ofra ya no bekasa Future Life Smart Food Savior ya Bolivia Enterprise for na akofa saduane we ede aba onum okumasi sofo line alignment onum ne multi home ni dia nimhwe na Future Life waduane yese wo de bra na be kyerɛkyerɛ yen wo yade ha wo mu na yemaw aduane a wo bedi a ebeboa wo ebejew onyare kora abrane ma de obedi ebebo da ache ho ban Future Life Smart Food your number is 0242878090 bra na yemwa wo se beya wo yade a adane wo so kwankro no ebeko 21st clinic sciatica experts se wo yobi asabre ya ye ka sei untini mu twen wo yobi a efri sisi achiko kan to ase entini mu twenwa wo sore kora nsore oba 21st clinic a wawie na enioma a mepesa mekande kyerɛw ene se oyade ne nso adi uyade hinta na wo pa kyerɛ wo hu a wo de bra ye wo mfidie de bɛyɛ nhwɛmu na ye de aduro account ama wanya nkwa 0540 311 311 ye de canteen so kora beka ho enti bedidi ma waninye Super Action Heba ene de agenti heba mis chanso aba na se agenti heba mis che yeduru a eyi fi efri ni paduam uyi obi a yade bobo basa wo nsabuo mu nye uni paduam ya eye ni na nanse ache oni ma nkoyie pe agenti heba mis cha na wono mu a wawie Messiah ointment ndie se mfrema ho na efa no ye awreho wodi a Messiah ointment bi ni amfa ntwetwew oye ubia ni ho ebeba nipadua ni bio ba bi eto no obi akwa abenya bi frɛ yɛn wɔ 0244 85 64 59 Dr. Savior nso na di Savior Foods no aba agenkwa aduane no nie sɛ wo yi obi asikyire yade wɔ so insulin pane no wa wo bre nie kɔna kɔtɔ Savior Foods ni bi na wo di na wodi a ubenya nkwa sugar level ne bɛyɛ normal ama ne pa akoso ede ama wo 0555 78 9698 papa say ekasɛn na wabɔ a ohwɛ ni mu sɛ krache no ontua wa ade mfama say we come abo a me de behwe akwara nyina no me gire 150 million ai nana ko se champon akra sima kakra bi na me bie fon mate akra we ye sua ade kakra wo ensem no ya na de bebusa ene ye mu beda ho titiriu na ya ne hiaye wo hwe ade a papa wo bai wankasa wo ba panyin no ekwan ode ba keto efa so a ono kra na awose Krobea yedi kama priest for che no papa yankasa ba no wadi nsem fo wankasa se wankasa wo nua ketoa
akora mfie du nan na wo de na ma bema agi ne sika okọ adwuma bia na bema no ono ti wo maame o so na store no na wo wia store mu sika say 50 series 20 series no de amount wo de ma na no afa akire wasi akire no akosi okofie no akọwi akwada yi akotua kawie enti na akwada ya brantie na ama ne kapre no no tua sika na ma ne nua no wo ya ne ka se emma wa abadaye wo ba we na abadaye ne sen so a wo ba ne bi endi papa wo bi esesa wo ne bre ne so a eye wo ba no wo ba pagini no na du ba yawu akora wu ya nke free no kono na ku no abrata mo ne be no waye boni e waye ne sa akora nya mfie du nsia ene wawe enti di farming emretia ya chiwtum nanso eye wan kasa wo ba no so ni wise ni nua ketwai enrui mo maame ne mo maame awu papa si akora o mo maame wuye na akora yotie no wo busumi nsia the abatement bebo no busumi nkron na akora yi o mo ma ne yiri wuye ene watete akora yi ma akora ya duru sei wo wanyini na ka wabetre kumase fa nua ketwa betra wo nkyanya na wo giri hu sika ma bema ne da wagimi wati asenti akora misra medisi na enuanom bi obantima omutie odwumadie papa omutie ye dwumadie akafra omutie dwumadie no pa enya agro eye kwadwo na afei nana pia omo obantima eye mpaboa ho no beko ha wie ye chi omo papa nyankopon chira waka obi o ye mpaboa die papa bi nso ye friend chief ye call director maami ayie no you say director wo kan no ahwemu ye obi a director maami ayie director ase wayi we ye maami de na ye call ye no say ono ne aye ne de ono ne aye ne de on say wo sane a wo ko Tech FM old house ho no CPC sofu chief ono nso wo ho a wo ye mpaboa okay akwa nyankopon chira no na no omo di super glue achi omo fidie ni bia wo de achi no nyankopon chira no sofu chief Nana Krobea adawase wate. God bless you very much. Very, very much. And a PSA choba. Monsomo wa bantama. Kumasi heya. Monsomo fejumedi ni agro. Me activate me phone lines natum. Papa ni sakrache no. Se nyambo anu oba omwane ho 150 million. Oche. Next time muhu virgin a onkore. She virgin bo adi o. Ne kroma akra virgin wa. Wo ya sure sabo anu ne break you. Pachane. On ne break you. First day no na ya na se na ede na nye de debi na de unim dabi de he na na ede second day na third day ana free ho kon de na ni nyina ede pachane na ede hon na wo ba wo na wo ba ha na wo so ho ba pachane wo ba ho ba na ubu mu hwe mensre wo ho ba ya na o ye den obi wo ho a oba bi wo ho a ne ho ba wo tumi titiu obabi wa ne ho ba otumi kaw obabi so ne ho ba obunim wo de ba wo ye dai ha pacho mintumi na boy ne nso ne ho ba ye nsembe no oka ya no showbo no osu for my activate my phone lines no 050 522 5578 and 050 522 4944. First caller when to me and so okay my main we need to say na kasa free hey Asem we what dwene den na fa ho eja eja Krobea sa ayi papa ni ba pani no Asem Beba Dabi baboni ni papa se wo eyem se wo no ne bra no ansi ni yie no eno wo pese wo sai wo nua kuma ni de o na wo akora 14 years on sa maya no wo susasa wo no ko ni so ni be ma da wo benyem wo de wo nim ni nyina enti wo ni school no na wo pese wo sa se no wo sa no akota mountains na akoro je na akoye uko jempa ba na asa uko yede ya wa wani tia unue kuma wo tono se na brabo na unu ka we kura no se bia dachi wo ye yi a na wo kura ka anyi ya ma ko betimi ahwe wo okay enti no ana Krobea
boy no dia wa fatase a chi no ehi sam ko ka say enka me je school na nka ma ware no u je school na de dia afa no enti won de wo hia say a chi no a you know so ye age na betin ni nua no mate yam say da ase opanyini we yantumi anyina so da bia meka sa education we se wo frɛ na se ye fawo na obi gina so a nya botre gina so nipa ne kase wi a me de wo bewuram me ba che na pa am pa show me ji be ko bi me kase fluent for sa flancho ma minti o ko bi nini aba na de ma wale ndi in fact anya de every junior party bank I would get you bank a bomb paye nanka wuni e ko swing kamwa nanka bia da chege wa papa be suma I want to tell one to my what in the wood skedi. Minimum Papa come in my friend Papa and Krobea. Okay. Martin wa dwenkyere. Udi asodin for. Hello, udi de say na kase free hin. Okay. Hello, udi de say na kase free hin. Asem Beba Dabi. Okay, me pamcho lines ne ye bibi. Mo fanche. Why? Asaba said them. Okay. Ti hi apostle. Undi Asem Beba o. Hansu de okofafa ya na ye. Asem Beba Dabi. Anya hwe ene mu ntwa so. Send your line aye no. Send your line aye. Not at Aye bibi. Mu ntwa so. Jataba tenase na ene ye ne birthday ye hwe birthday package no ne arrangement no adi kofi agima ya beso opoku agima ya so ade kama ho ntidi ai is your matter mpamcho ababa timi mpeki obi abio manya kasa memfa ndia memfa afi na restart ne ho but memfa obi abio momfa ncheme Jataba Accra. You are +1 today. How do you feel? Oh, many ajepa. I speak English, you speak Chi. Michrim. Mengachi. How do you feel today? Oh, and many ajepa. Okay. Say nyankopon de afeba akodia coming for home meba. Ni di abum. Okay. Ene sene adwuma mu ha Asem Beba Dabi being the head of the department na Krobea the maye no me ho adwure me. I go drink from your blood today. Menumu moja ne. Now you work. If it's not your blood you used to work. If it's not your blood, how can you work? So if I chop your money today, I chop your blood. So the guys who chop people money, you chop their blood. That is why girl give boy broken heart. The boy you go chop am sweat. So I chop your blood part today. Okay, kasa wie. And the abroche for na fahoka. Oh, Mr. Mpianim. We dey wada Roma. You go refuge? I don't know. Afa. Enti Nyankopon hira Asem Beba Dabi team. Ami. Take FM. Ami. Management ene wo mai ne wo ye adwuma nyina. De wo mai no ye ni aso. Na Nyankopon so ense obi anamu. Enam say COVID na ba no. Because of the COVID ene new one ya bai. The Omicron. Penifo say omo de tabo ato. Birthday di so. Others say they put tabo crabro for the day. Tabo short stick on birthday celebration. Enti ye be say enedi wudi. Enedi what to asha. Penifo na wo adwuma mu ha no e de be kye na ma hwe de meet me my department no. And the department who is where your eka is there pa. Ko nana ko se champion. Accra. And now what the snap aba himfia na. Debi you see for my de beba. As a so de ba na ye bomb pa ye kakra. Kwasi de be so ya kwasi de
Sakra ya kweside tencho. E waseba. Snap. Nana kan say there Nana patase hene. Nana Krobea fa hoka. Oh, no so the snap. And today you don't want to boka, you give every car to Pepro. And penifo na eja. Yeso mo no. Omo atese. Omo pese me boka bia omo asoka ni. Pepro. Okay, mate. Yankopon nhyira o. Amen. Na onto nhyira nsuo ngo so. You've been a blessing to the department. Yankopon kan ho. Amen. Now secret prayers ye papa no. Omane mrem. Wate. Amen. Yevio, happy birthday. Medas. Arafo ya di dwumadie ni si. Papa, krache ne se dwoada. Oni na busuafo ebeba. Enti dwoada. Ye ne won so ni wabusua ne won nso ni na busua. Ebehia. Akra ne ba no. Ge no fa ne bre. Obana one Se si o so ne nkasa o. Ɔne me nkasa. Ai ye betwena ba. Eno apostle just say ai. Ye sa ne ba no. O se etwene ba. Okay. Ono ne kodi mprantem. Ema we nyina si. Yara se enti dwade abasa ahia. Arafo yada mu nyina nso ase. Mo amo wishe Jataba happy birthday. Na mo wishe me anso me kan ho. Oniwonyamfo Atabra Justice also about a very happy birthday. You are part of the Asem Beba Dabi family on WhatsApp everywhere. You support us. God bless you very much. Baby awutie ye free ye bia no ye chiachia ye ma Merry Christmas. Se say dia chance ye mo hwe machi a mo amtu se bronya no ono obo ho no. Enti se say dia ye wuram Yama ya hu afirihyiapa na yensere awurade nyankropon na ho bambo ni nhyira ene ni mobro hu se enkame enkan baabia utie mi fribia me de Krobea Nana Yaw Asante awia Jataba apostle Nana adwadom akyede onom na ehye adwadie ema yede ba besomo ye na wote Nana kwasi akyamponka wote obo ade akyiamenka wonso a wutie yete wonka na apostle adaromenti odum ade no yantumi Fakos ni bio. Edimu si ha na Yehowa ya adomo a ya seshia. Baba.